Moria nekemwe murenda goka na kiama kereko mwaka wa 2022 goka na kiama kereko. Kiuria giki kiria giikirio muingi-ini ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru nio dariri ya ica ikuhi muno ya kuonania ati Waiguru aya kurigiriria thiini wa kiama kia UDA kiria gikoragwo rungu rwa munini wa President William Ruto. Ni andu ndireka atia ndirathikiriria ndokoria murenda ni mukanjikianja. Mahinda-inĩ ma ica ikuhi Waiguru akoretwo akionania kwaga kuiganira na kiama kia Jubilee kiria ahuthirire guthurwo ari ta gavana mwaka wa 2017 na thiini wa igeria riake ria guthurwo itena ria keri thiini wa githurano kinene kia mwaka ukite. Waiguru akoretwo akiuga ati ni arecurania ni kiama kirikwa akahuthira, na ica ikuhi ni akoretwo akionekana gukuruhana na ngwataniro ya One Kenya Alliance, kuona ona mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni erigite gucemania na Waiguru mwena wa Kirinyaga, na kihithuria ati kwaya gukorwo kuri na miario ikoretwo igithii na mbere ya kuingira oka. I have not hidden away or shied away from inviting governor to consider joining that, because she is reputed to have sent a text message to one of our good friends. She said after we had the Oka meeting outside the Hermosa Hotel, she texted that gentleman and told him that is a man's club. And the message was well received. Am I going to take the offer? As I said, and I said before, I'm in the process of introspecting and consulting, and in due course you will know the course of direction that we have taken. Agikorwo Waiguru ni agukinyaniria itua ria kuingira kiama-ini kia UDA ta uria arumiriri yake marendekithia, ni kuga ati uteti wa giturwa kia ugavana kaunti-ini no waya gukorwo na urugari muingi, kuona murugamiriri wa atumia wa Kirinyaga Wangui wa Ngirici uria ukoretwo ari murumiriri wa hakuhi wa Ruto na UDA ni eranĩire kuhitahitanira giturwa kia ugavana, na uguo ithurano cia wamũrani cia gugakorwo ari muthukanio munene wa kiuteti gatagati ka atongoria aya eri. Ni ndauga ni nywe mwiga ni makomenya twekwo maragia magecire tutingiumira gucaria kura tucemanie ground. Mundu aretikia na ni aramenya kabisa andu makirinya menake nioke tumenyane katika kinyang'anyiro giki kia ndui kia UDA. Nayo ngwataniro ya kiuteti iria yonekanite kumata gatagati ka Ngirici na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Ndagitari Karanja Kibicho ciumia nini hetũku yaya gukorwo ari undu ungi ungirigicania githiururi kia uteti wa ugavana kaunti-ini ino, na makiria angikorwo ndugu ino ndigutebeba nginya githurano gitabanio, na ningi gugithingatwo ati mutongoria wa kiama kia Na Kenya Martha Karua ari o kihitahitano-ini giki, no uria kuricoka guikara thutha-ini kihitahitano-ini kia ugavana kaunti-ini ya Kirinyaga gukuringana na uria uteti ukwiyarira gatagati ka riu na githurano kinene kia mwaka ukite. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Kimani.